U rijeci Savi plivalo se za časni krst u Gradišci i Srpcu. Poslije litije od hrama Pokrova Presvete Bogorodice u Gradišci su za časni krst plivala 33 plivača. Najbrži je bio 21-godišnji Anđelo Milivojac. Svi koji smo ovdje plivali smo pobjednici, jer je stvarno viteški potez koji ne znam da svako na svijetu može raditi, plivati u hladnoj vodi i za kraj želim da kažem Bog se javi. Zlatni dukat kao nagradu za pobjedu u plivanju za časni krst obezbijedila je gradska uprava koja je sa arhijerejskim namjesništvom gradiški inicijator obnove tradicije na bogojavljenje. Zadnji put se plivalo 19. januara 1941. godine, a onda dolaskom Drugog svjetskog rata i poslije Drugog svjetskog rata prekinuta je ta tradicija. Evo, Bog je udostojio nas, naše generacije, da mi obnovimo. 2017. smo vratili tradiciju plivanje za časni krst i zaista u duhu tradicije Srpske pravoslavne crkve grad Gradiška stoji za ove organizacije i stajeće i u budućem vremenu. 30 km nizvodno od Gradiške u Kaocima kod Srpca za časni krst je plivalo 17 učesnika. Pobjednici Ivan i Mišetić, pripadnici jedinice žandarmerije u Gradišci, uručen je zlatnik, dar bratstva manastira Osovica. Ja sam danas za moju dječicu, imam tu i djevojčicu, plivala sam za njih i zbog njih, oni su moja snaga tu i inače u životu. Teško ih je, smatram da ih je danas teško u ovom vremenu odgojiti izvesti na pravi put. Evo ja, pošto svaki roditelj treba da bude uzor svoje djeci, ja pokušavam svojim primjerom da utičem na njih i nadam se da će oni ići mojim putem. Danas se okupljamo ovdje da proslavimo Svetu Trojicu, Oca, Sina i Svetoga Duha, da blagoslovimo sve učesnike i da osvetimo vode i prizovemo blagoslov Božiji na sve žitelje i ovog mesta i svih mesta i na sve učesnike plivanja za časni krst. Plivanje u Kaocima organizovano je u blizini hrama Svete Marije Magdaline, odakle je krenula svečana litija.